Manipud. Manipud dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, kakabsat ken gagayem. Ada kami dito playa Parque Maritimo nga may agbi beach. Da kayo amin na po nga viewers, listeners, ken supporters iti dayto nga Facebook page. Ada kami po dito Parque Maritimo. Iti may sa kapintasan nga beach resort iti dayto nga lugar kakabsat ko na kaya. Ayan kakabsat, parke. Parque Maritimo, Parque Maritimo apo. Ayan. Dana ka po dito Parque Maritimo nga pagbibitsan. Dati tinamdam mo na kakabsat ng kayem. May kayon tag di gusto yo. Ayan kakabsat. Iti pakabuklan iti Parque Maritimo. Oh, vista muy bien. Kakabsat. Pakastoy na kapo ditoy. Ta umay na dito talaga agbits agbuya kayo apo. Dato iti pa kung kunang Parque Maritimo kakabsat kang gagayem. Kaya po nga viewers iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, Parque Maritimo. Adda kami po dito ayan ti kapintasan nga swimming pool iti nasao nga syudad iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kita niya po dagiti nalaing nga lulumang oy. Swimming pool kakabsat ng kayem napintas. Swimming pool na po. Kita niya po. Hello. Kaya po nga datoy abroad. Bagayo kagiti sen senyora yo, sen senyorita umay dag kwa dito ag bakasyon. Kanya. Yan kakabsat. Ayan na po datoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, Parque Maritimo kapintasan nga swimming pool iti syudad iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Naglawa po. Swimming time, it's swimming time kakabsat ken gagayem. Tagado nga pagiddan ditoy. Ayan na po, dahil iti pakabuklan iti banda na iti daya na. Shout out Angelo Doruelo. Ayan na po. Makakita kayo iti ubot dito pakasyenak po dahil ito yung pakasyenak. Dati ada na kapo dito Parque Maritimo iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. May isa nga kapintasan nga swimming pool iti syudad kakabsat ken gagayem. Ayan. Ayan na po. Makita yo apo iti pakabuklan iti ayan to mo tibiyang iti nanumo nga host iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat. Ayan. Dahito apo ti kapintasan nga swimming pool iti syudad iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kakadwak da mami may ni Maria Aquino, ni Victoria Grania, ni Jan Derek, ni Edric kastamat ni Tasha, Sir Tasha ken ni Nisha Mira kakabsat. Mga anak ti bana na to sakpay nga mga lobatak kakabsat. Ayan. Ayan na po ti pakabuklan iti may isang kapintasang swimming pool iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan na po. Data po. Ayan. Wow, ganda naman. Shout out Miranda family ko na dapo. Dati apo iti may isang ayan na ti may kaduwa nga may kalong swimming pool. Yan na po. Ayan, hello, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out Leia Marabilia. Sir, nagpintas met ditan ko na. Ayan na po. Nakadungag lalangoy. Ito ya po. Ayan, madamada pa lang nga agi papipan nagiti kakadwak. Ayan na po. Wow, nagpintas Bella Labis ko na daw. Nagpintas ti ko na. Nagima sa apo ti agdigos na nagpudot tata ditoy.
Yan na po. Dati swimming pool nga masa dagti baybay isuna. Asa dagti baybay ta dati ko talagang kwati turista dati ayam ke siyempre ada dagiti lifesaver. Hawan ti malmas dito yun ta ti gwardiya nga lifesaver dito ya po. Kompleto. The medics na kada naglalaok. Yan na po. Wow, sir, nagdigos kami at damdama ako na ni Marville Florido. Nagdigos sa madamdama kakapsat ko kayo. Yan na po. Pakas doon nagtala, dagdi na pintas nga buya na. Naglawa dato eh. Sangay, nasurok, baka 2 hektarya dato ayang ko kakapsat. Dito ayan ti Castina. Ayan ti likod na po. Dato iti baybay. Dato iti pag-iidan dagidad dumao. Kapsat, di tamat tayo ti baybay. Iti likod na lang dati swimming pool, di ti baybay. Watching, nice view, kunada po. Ayan na po. Makikita yo po, dahil makikita yo may isang napintas nga buya ti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ti lugar apo ti nanumu nga host iti liwliwak kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ingka aglango yun sir ako na damadamdama. Agbid-video nakpay lang apo. Ayan. Pintas kakabsat ko nga kayam. Nya pala ti sapulon nyo apo. Ato iti kapintasan nga swimming pool iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Adupay ti napimpintas nga dyan apanan nga ito iti kasagan nga yam. Ayan na po, datamot ti Auditorio di Tenerife, di Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kaglango yung, wow, nagpintas ko ni Melinda Barilos. O dadya po, agalas 10:30 iti bigat, dito ya po, bigat Aldaw. Dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Oh, bye-bye si. Hello Ballesteros Cagayan. Dito ya po ti bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Yan, dati po danak dito eh. Pakas din naman eh. Kakapsat. Pinanawa dagiti kakadwak, agsusuka da. Dito tingting nga na damat view na kakapsat. Classmate pa shout out naman diyan ko na ni Jane Tabilog, Jane Talosig Unsiano. Ayan na po. Anya ti makunayo. Bagayo kung dagita senyora yo apo taw may kayo agbakasyon dito, ini bagada nga Santa Cruz, Tenerife, pagbakasyonan da, listuan nyo ti agrobot, tano makita yo to yung mo nga ayan to host, iti liwliwakin rayaw, nagmayat ko na ni Ruth Aguinaldo. Una po, data, aguma kayo. Ito aguma ka mag-selfie, nagmalmalom ka selfie apo nga nakabikini, mayat. Wala po, data naglawan na pagpag na kung pinanawag di kakadwa ko. Data po, makita yo. Wala po, data. O, DJ sa bali nga kuwana, sa bali nga swimming pool, mapanak ni sa bali nga swimming pool na. Kasi dati ko ayan ti ubing sa dati tatay. Ada swimming pool tubig, ada swimming pool dati na babakot, kada lalakay. Kasjay, madama po. Kita po data TBN. Ayan. Shout out po watching from Tuguegarao City, Merville Bilda Melad. Hello, Merville Bilda Melad apo dita Tuguegarao City. Ayan na po niya timakunayo. Wow, pintason sir ko nada. Ureg malmalum ka dito ya po agmalmalum ka dito o agbimbindisong dagiyayin na nagidwad yun o gimasanade nakita duwad dito agbimbindisong da nagnubyo da kakabsat kung ganyan. Ayan. Hindi kita dati apo iti resort swimming pool o dito ya po damot nakakwa dito italikod na bye-bye dita data dito iti ayan ti mabalin mga pagpo ayan tikwa. Telma Unitegans, happy watching classmate Telma Unitegans. Iti California, USA, may kantok bakasyon dito mate. American citizen ka no may kantok bakasyon dito mate. Ano makita mo dato yung napintas nga view iti Santa Cruz, Tenerife, Spain.
Ayan na po, dito na, dito nagkagapuan eh, oh. Gasum data. Nice view, kunada apo. Apo kayo ni-upload ko to, apo di jay YouTube dato, pangasingot yun. At abuyaon nyo, rin na buya ito live tapno makita yo apo iti pakabuklan. Kaya nisupay da jay may na yun nga, what's our da jay YouTube channel to yung motivya. Ayan na po, libre ti suso dito. Madam na ba, aglalabos da na po. Awan ti barada da gito yung mga babae dito yung madam da digos da. Dagi ti si imuk ta iso ti i-video. Ayan na po, oh, pintas. Di ba, dakas to jay Pilipinas nga malsetas apo. Ayan. Ayan. Tribuson ko na da. Ayan. Nyati makunayo apo. 46 viewers. Wow, Ruth Aguinaldo. Liba, Laida, Chocoder, happy watching from Singapore. Ha, loko kasi mapan mo pa'y gijay agbibinisong. Wow. Ito na kadagudami, dalaok, uray niya nga sityo, agbibinisong dalang damabain. Oh, napintas niya po. Enjoy watching. Mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Particularly dito ay Parque Maritimo. Ayan po, ayan ti swimming pool. Ayan na po, oh. Ag pagtamtamaan nagidad do mga swimming pool po no, dahil ito ti kapintasan nga swimming pool. Ta kompleto. So nga da kayo pong citizen dito abroad, may kay di pasyara po dito. Message dan no kwa. Tagbalin na nga tourist gadyo. Nawad trabaho ka. Nakita po data oh, nagpinta sa po kakabsat ko ganyan. Dagito ayan apo. Dati po, dati nakbanda tilaod na, nagginadaya tayo. Yan na po, mabuya yo, maibuya yo, maimetek-tek agad. Yan na po, nagpintas. Shout out United States of Amubuan, Joel Florido, Tagumasik. Ayan na po, habang may busti baterya, uno kwa, masapol nga may video ko. Ayan. Dito yung swimming pool tubing. Idayang ko, ayan ti swimming pool tubing. Nagadong lifesaver na kada sulos, kada amin nga sulisilo na da lifesaver nga naka-duty kakabsa. O susudatan. Susudahin na din nagdakal ti mo ngayon na nagdakal ti trompa na yun. Trompa kakabsat kang gagayem. Meron kang bongga kalanuga. Good shout out man dita. Dito sa gedem ko ni Mary Ann Kalanuga ni Kasinsin. Hello Melian muli na Kalanoga kakabsat 34. Nagpintas manen dyan sir. Ayan mo nga country sir ko. Hi to Gracia Loida Credo Aleste. Danak po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar dagiti Espanyoles. Ada kami dito ayan ti Parque Maritimo Masarakan dito. Dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island kakabsat. Ayan. Ako nakauli na magkandata may sa nga tower po na tower floor number 21. Yan. Dito mga puti ko paglalangoyan dito ubing mga batit. Oh, next. Panaman ito yun na po. Nagadaw. Ubot dito yung hapo kakabsat ko kayo. Aguma pa. Ito yung parubing. Ay paralalakay kada ko dito. Yan, nangisit git gayam ti ubet da dita maestro ko na ni Ayan Arellano. Hello. Hello, Ayan Arellano. Ala, awampay lang giti babalasang babakot pala kami dagiti dito. Apo kakabsat gagayam. Ayan. Nagukso da pay kuti baradan apo. O ubing dagito apo, swimming pool tubing dato eh. Yan. Nice place, sir, ko na daw. O, da kaya po dito abroad. No, ada senyora yu pakita yu ati view na po datoy. Ay, umay dag bakasyonin sigita no makita da datoy.
kapintasan. Kamayat na po ti kwata na pudot. So nga, ayan. Datoy na ko, naglikaw-likaw na dito ay. Mapanak dyan ti kakadwak ta dyan, ko ungtan. Da nakakayangan ading, nakakayangan reading kakabsat kong gayo. Damo unyog mi dito ay ngam, awang bunga na po. Kaya nyo kita mulmula doon eh, nagpindas sa sabong na. Nyo tayo nagpindas sa sabong na po eh, makita yata po. Po, tinakaw tayo di Pilipinas dati na nga pinagkuhan no kung dekorasyon no makita dati kababakiran dati apo nagpintas sabong na po ni. Yan na po oh. Yan. Apo data. Aya apo data. Pinasabong nakakabsat ng gayam kasla ni. Nakita yo. Sir, dagita naka-swimsuit ko na nam. Watching from Jordan, video ma'am sir, dagita naka-swimsuit nagpintas man dita handa nga iparit ti ag live dita. Haan andang iparit ag live ata nagbayad kami ti mga pinabayad mi ngopat ka nakurang nga 20 euros apo simurat kami dito ya damo ada pagtugawan nan 20 euros ti binayadam ni. Yan. Yan naka-swimsuit ka na oh. Ay nagiti anak ko. Yan po. Yan. 38 viewers. Happy. Ay, nagpintas dito ako na. Ayan. Dagiti apo ti kaduak. O Maria Aquino live. O Mari, kita nyo na ni Maria kayo ti kasano ti sexy na. Data. Paside lang asang kung alalan data yan ti kwam. Data. Smile. Ay, si data ti Maria Aquino. Oh, nakasimso. Hawaiano berbero ko na o nakasimso tagasam data. Ngum naka-short mo ka naka-short pa lang na pinikat. Kagkataw. Nanda makanupay lang nasapo pa lang nga gikat ti short na. Data po ti Maria Aquino. Data mo ni Mami May. Hampay nga napay na inyusok tayo swimsuit nakakapsa aglilinong malamimpay lang. O dati mo ni naka-duster pa lang ni Victoria Garanya. Oh, ayan. Natin inindian na di rabi. Ayan. Inindian ni rabi urayik ko di na. Ni urayin na kanu ko di na mo may ginunggon. Ayan dali yan diyan. Ano si paltag gunggong. Ayan dito. Ayan na to. Ibilo kami tatanong sir. Ay dati da. O yan. Agriri ni Mami May. Ayan. Edric! Diyan. O dati kita anak ko. Diyan, Derek. Hello. Dasig. Estelle. Madipay mabalinti ang pas-share dati COVID-19 apo. Ayan. At ito'y awanan ti COVID mi dito ya po. Nakaduwag po. Edric! Hola, disilo. O, dati anak ko na po ni aglang-languyin. Yan. Edric! Hola, disilo. Hola. Lala na ko. Anadar. Benga. Iyan dyan. Tasya. O, enjoy ko ito nga po tagbuyang. Ada po si Enrico. 1.35 cm tikawa unag na po. Nice. Ni anyang parte dito na pintas nga watching dito. Glory Balyong. Ada na ka po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti Canary Island kakapsat kan kagayan. Diyan Edri diyan. Insinya to kara anak ko. Ayan, data ti putot ko apo, enjoy da. Pero cuidado, donde está tu gapa? Go hello. Ayan apo dagitoy. Enjoy dagiti tattao apo dagbuy. Nay hello to Clara Taracumani, ni Bina Bailon. Hello, nagmayat ditan or bato apo kasla o. Data po. Evelyn Domingo Talbo, nice place ko na da Bailon. Wow, hello Pogi kanon. Hello Pogi. Buenos días a todos. Oh, dati bibinisong tatayan eh. Data. Ayan. Data po nagpintas tila nga. Hello Pogi kanon. Dagitag bimbinisong, dagitag bimbinisong. Oh. Kailangan dito magbinisong tatata naka-live da. Hello Pogi. Diyan, Mila. Ayan na po.
Yan na po. Alawon la po. Live na madamdama. Tanak man po. Na mamu taram nun dati swimming trunk ko po. Mo taram nun simpa nga nalinga ta baka no lumugsit kakabsat kang gagayem. Salamat Glory Balyonga. Jupel Asuncion Soriano Landingin. Ala po dati kakabsat. Yan. Parque Maritimo. Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nagwapo mo itong tanak mo, sir, kung ni Leia Marabili. Sobli na dito yung kakatawan. Nagsangpot pala tao na eh. Unak tubing ikari na ni piding gat. Makita ka lang piding may kamot pagamgamit ko na. Kahit. Maanta ka live ka, mauwi. Yan na po. Nagpintas di agbudigos. Nagpodot. Danom. Naglinaw nga danom mo. Siyempre. Kaglalo damdamin mo pa ila. Ang sikamitin mo na. Napintas to dato yun. Siyempre nadalos kakabsat. Ngam no nabayag ka unay dito yun. Awanin. Dadya ito amin dagitay. Kitikap dagiti aglalao nga tattao dito. Yan ano maudi-udi ka apo. Yan pasto na. O di tamo dagiti pakalanti paypayaw. Yan na po. Ayan apo makita yung nalaingan ti Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island. Ti ayan ti host iti nanumo apo nga host iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Yan na po, dahil ko para ubing, mga agtalo ti taon na kasya. Salamat, Renelin Gumarang Tadeha, tun adda balasang maestro, tun adda balasang maestro, kung agpalamis kayo, Telma Unite, Warren Dance. Wang patiag sang po nga babalasang tatata, siyempre, yuray da pa iti nubnub yun kakapsat, madamdama. Wari babalasang dito, glabos da, makitam da kitay kwada. Kitay duwang turod da kakapsat yung kanya. Ayan, 32 online sa po. Ito. Dahil ito makabuklan na kakapsat kang gayem. Iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Parque Maritimo. Yan na po. Ala po, happy watching kada kayo amin. Naimbag nga bigat, naimbag nga malam, naimbag nga radio amin, papagayam. Ragsak nga daw yu amin. Nga awan iti labas. Ayan, Arellano, happy watching, ayan.